همون برو که میپشونی و مایکه بوی گاو میکنه. Салам Акаман Мухлис Седай Мишума Ай Курган Бекназаров Умечун Хамавагд Бапешака. Салам алейка Кай Мухаммад Дархаки Гриба Дуогу Башим Шума Бехтерин Блогерин Пешравита Михохам. Фамалякм Хубитенчи. Салам Бакароли Репеточек Шон МС. برنامه شما در اپا برای کمک های کارتا میمونین در برنامه‌تون؟ نه برنامه من نبارود من میخوام قرض ما بگیرم در یگان کمبغل بتیم. برنامه شما مراجعتیه کارتا نمیمونه برای که برنامه را ما باید انتخاب کنم در برنامه حیات مهاجر کارتا نمیشوه برنامه خیریه کارتا میشوه برای همین. خب نه من کارتا در کار نیستم من میخوام که نبارود پول ما بگیرم در یگان کمبغل بتیم چه من هر خیل آدمی. خب ҳамада салом алейкум бародаро хуш омадем ба канали SM Шарипов ва бо шумо ҳастам ман муаллифи ин канал Муҳаммад Шарипов. Имрӯз барномаи ҳаёти муҳоҷир ва суҳбат дорем бо як модар. Ин модар дер бодааст ки бо як мушкиле ки рӯпарӯ шуда дархост кардаги буд то ки мо мушкилиша ба дигарон бирасонем то ин ки сабаб шава ки аз ин мушкилӣ бароя то ин ки кор паҳн шававу кӯмакш кунад дар ин мушкилиш яъне чӣ гуна ҳамин гунае ки ба дигар роҳ натонист ин модар кӯмаки мушкили худша ҳал карда. ва пеш аз оғози барнома мехостум миннатдории худро бирасонам ба ҳаму дӯстову мухлисоне ки канали моро тавассути донат дастгирӣ мекунанд. Инҳо ҳастанд Бекназаров Умедҷон. Салом ака, ман мухлиси доимии шумо аз Қурған. Бекназаров Умедҷон ҳамавақт ба пеш ака. Саломат бошӣ, якҷон ташаккур. Рустам ака омад ба шумо. Бале дӯстам. Мирзовалӣ Субҳоналӣ. Салом акаи Муҳаммад ва алайкум ассалом. Дар ҳаққи ғарибот дуогӯ бошен. Аллоҳ тамоми ғарибои замина нигаҳбон боша. ҳамеша дар амони Аллоҳ бошем. Шумо беҳтаринен, пешравита мехоҳам. Саломат бошӣ дӯстам, якҷон ташаккур. Акрам бе комментария и бародара дигар хел мехонем. Дилшод салом ба кароли реп Шон-МС. Хай Шон-МС худаш ва алейкум мегирад. Дӯсто ҳамин гуна касе ки мехоҳад дастгирӣ кунад канали моро ва ё ин ки ягон хоҳишу ягон гуфтанӣ дошта боша ки тавассути донат ба ҳамагон бирасона, ягон салом паём дошта боша, агар метавонен тавассути ссилкаи донат ин корро анҷом бидиҳен. Ссилкаи донат дӯсто дар якум комментария закрепи чидаги. Оғоз мекунем барномаро. Шахсе ки шавҳари ин зана ва аз ин пул қарздорӣ, ман чунин пешниҳода яъне ки ман хидм кардастам да ту ки дар ин видео сурата намонему. Агар ба гуфти ин зан мешид агар мисол вақт намедодем та мемондем. Чунки и аллакай ба ҳамун дараҷаи расидагие ки умедиш кандагие, лекин ман як шанси дига метиҳам. Суми ин занака ҳал кун то ки мо видеои дигада сурата намонем. Агар хоҳем худтонро муаррифӣ кардан марҳамат, агар нахоҳем муаррифӣ карданам мушкил нестай. Сабаби муроҷиатон дар барномаи мо чӣ аст, иштирок кардантон чӣ аст ва чӣ мушкилӣ доштем шумо? Салом алейкум аҳли гурӯҳ. Ва алейкум ассалом. Аввал ма бахшиш мепурсам ки ман дар ҳамун группаи шумо омадам хеле гапои қабеҳ гуфтам, хеле гапои пасту баланд гуфтам, барое ки ҳар бегоние ки ман хона медромадам ба угражат медромадам, ба тарс медромадам, ба ғазаб медромадам. барое телефон мекард ҳам хеле гапои қабеҳ мегуфт ки вақте ки одамизод ба нияти нек медорад ки хай ҳозир гишнаем мебиём мехӯрам намоз ман мехонам ё ягон кор ман мекунам одих мекунам ки то саҳара ки бо ман план дорам то саҳара. ва и гапҳои дар пеши гаптон и гапҳои қабеҳ гуфтан гуфтем бахшиш ки дар группатон гапҳои қабеҳ гуфтем и ба ягон кас ягон зарар расонда буд ки гапҳои қабеҳ гуфтем, яки сабаби гапҳои қабеҳ гуфтантон дар чӣ буда вуҷуд? ман гапи қабеҳ нагуфтам, просто ҳамун одама ман мехостам пас бизанам, чӣ хел ки вай мана пас зада. Мақсади гаптон ки нисбати вай гуфтен. ман нисбати ҳамун одама гуфтам, хай дар группа манам гуфтам ки хай мисол ёшай ихелай ухелай ёши ҳаваи пири ман. Ман фикр кардам ягон обуначӣ ягон канал қати ҷангтон шуда. Хоб фаҳмо. Не ман наоборот бачаҳо бечора як хелаш поддержка кардан, як хелаш чӣ кардан. Гуфтанд ки ту ёш пири ва ёшай туда-суда. Ман гуфтам ва ёш буд хай да насиб ман ҳамихели буда ки якум шавҳарам нобуд шуд, дуюм шавҳарам Алфонс ғалтид.
фақат хурундум пушундумш ки лиш бики вай мардак шава нанг номус кина ки хай нашид ана ки имрӯз мега ҳисоби ҳасад ки ман ҳисоби ҳасад кардам айди миллион зиёд мебурад пуле ки ман вайда додагиам ба чекош ба даттҳош имрӯз шида мега ман чизма мебурометам кади мегирифтане биё ай чизи ман бигира яъне ки олоти мардонагиша гап мезана барои ки ман қаҳр мекунам ки ман чи ба соати 4 саҳар мехезам мебурам мерам кор мекунам ман мехоҳам пули хидма ҳалоли хидма бигирам вай мада чизма мебурометия ман метунам мерам заявление менависам мекунам не ки модари мана чихел ки модари насиҳат мекунам ки ҷо карди пулора биёр мада бите модари ман насиҳат мекунам ки бачаҷон ду ятим дорӣ ҳақ надорӣ ту ягон кори дигар кунӣ мегӯм бочаҷон чи ба мисли модари ман ягон модар мисол нест ки модари вай насиҳат мекунад ки гиҷо карди пулора биёр мада битена мега ки бачам дар ғарибӣ рафти кор куд а як кас қарздор наша як кас муттаҳам наша сарбаланд бош ана ки вақте ки меганаш ҳақорат мекунам ам як видео бироя як ки бироя ман фармон мекунам духтартам мекунам фарзандтам мекунам модартам мекунам очатам мекунам манам дорум манам далел факт дорум ман гуфтам далели факти ту ия ки ман соҳибдара ки тра телефон кардам ки ҳамин одам гиҷои ман мерам зиндагӣ мекунам ва одам мана қарздор мекунам инамиҷа оли як моҳ нашуда и хел оғоз мекунем хола аз сари оне ки яъне ки мушкили шумо бо шавҳартона дуруст оғози ҳамин мушкилиро аввал шурӯъ мекунем то ки барои бинанда фаҳмо боша оғози мушкилӣ аз чӣ сар мешава ба чӣ оварда мерасона мақсади муроҷиат дар иҷа чияй роҳи ҳал чияй ва хостани шумо чия яъне ки шумо чӣ натиҷа интизорен чӣ мехоҳен ихел ба қадам оғоз кунем ҳамада фаҳмо шавада чӣ гапа ман мехоҳам ки ман ҷавоб гирифтам дар ҳамун группа худора шукр ҳамун шава як одам савед дод ки парту дар ҳамун группа шармандаш ку ҷавобта бития барои ки 1.5 сол ман пеш бошда гирья кардам бародари аҳли ислом гирья кардам ки айраи бад ки намера айраи дурӯғгӯӣ намегардӣ мана ҷавоб мабите ман намехоҳам зани даюс бошам ман намехоҳам зане ки саг бори бигардам матра бихӯрунам бипӯшунам ито ман қанчиқ ҷалаб немети ҳай коррупсия меҳаромӣ не ки буд одамое ки биё злайхо гуфт бурориш мезанем мекушемаш маимаш мекунем бо ҷавоб метем дар гапом барои ки ба и ҳақоратҳои кардагиш ба и қисурҳои кардагиш хеле даюс бояд ҷавоб бита вай хичам хеле шайтон мекуна мор мекуна дуруст пас ману хеле фақат зӯрида биёин ин хел сар мекунем хо ба мувофиқи саволои ма шурӯъ мекунем чунки фаҳмо шава барое ки хеле нофаҳмо ҳоло ҳам мардумда яъне ки шумо хонадор будем бо ин ҷавон чанд қадар муддат 1.5 сол 1.5 сол чанд қадар муддат зиндагитон соз буд 4 моҳ 4 моҳ дар 5 моҳ чӣ гап шид сабаби зиндагӣ вайрон шудан дар 5 моҳ як ҷода ман борсагӣ кор мекардам вай усто буд гуфт ки авҷа мебурам ман гуфтам чӣ ба мебурои авҷа кортон суро рафтеста ремонт кардеса квартира пул гирифтеса гуфт ки ҳамон одаме ки ман кор мекунам дар кунуш фалон кунам гуфт ҳоҷиай гуфт фақат моро фреб мекунад гуфт пуломона наметиҳад даже додарош гуфт пула надодестай додароша фреб кардесай гуфт ина авзарам биромад рафт ишам биромад рафт корочам хеле баъд мобайншуда як бача дига пайдо шид эраҷ гуфт ки ман пул мехоҳам қарз кунам мошин бигирам як портер аренда гирифтам 70,000 ман бировардам додам ки хайна ман бирем мошин бигиру портуна пеш бари ина мошин гирифтанӣ 70,000 бировардам додам бародарҷон ҳар моҳа арендара дар сари ман бардор 80,000 мошина договор карда будам бояд мошина мехарида вукуб ҳамин одам бояд мехарид ман гуфтам ина ман 70,000 ман ёрдамат метавонам гуфт ки гиря нола мекард фақат ки хай надорам хай ёрдам кун иш бу гап кӯтоҳ ман дар пул омӯхташ кардам худам ман гуфтам ки вай одам шава мошин бихара одам шавад як танга дар сағирош кор кунад дар сағирои манам кор кунад оста моҳи аренда омад пул надора чӣ ба надори пул кани пулот пул занак нашид ихе нашид 65,000 бовардам додум як моҳ дигар моҳ ӯ ҷураш 5,000 3,000 меовард ҳар бега корш меовард медод
خد دیگه مهرم یا بالا کردیم گذروندیم آبشلق 400 ماشین دادیم آخری ماه اومده که یک 200 دیگهش موندگی باید بتیم ماشین بگیره پولنی میگه که ماشین دست میگیرم برای چی تو خریدگی ماشین من 400 دادگی من چکش همش هست ماده تو 200 میرس 250 300 دیگه یفته دادن نمیتونی تو مردکی دست که خریدی اما اگه میام همون ماشین گرفتم بردن همون 400 سوختم 400,000 روسی من سوختم وازی میگم که پولی مرا برگردان میگه من ترا سر داگیم دیم بار تو من زنگ بزنی من ترا دادن خیلی میکنم من خیلی میکنم من ترا شرمنده میکنم من میخوام که پول ماما بگردم چه ما خیلی الفونسا چه خیلی نمیشدنی آدمو خوردن زهر بخورن ایوه یا صغیره رو میتونم یگون یتیم میتونم که صدقه شده من یعنی که شما میخواین سومی که در وای صرف کردین برگردونین با خاطر چی با خاطر اونه که جدا شدگین جدا شدگیم من خودم طلب کردم که جواب ما بده وقتی که جدا شدگی نبودین شما سوم طلب کردین یک سال پیش وعده کرده بود که هر 20 پول میدیارم لیکن هر 20 اومدگیش نبرات پول گرفتگی پول دادگی نیست سببی جدایی شما چی شد اما نقطه مهمی که علاقه به همین درجه را آورسون که جدا شوین برای که به هزارم اومده کجا بیاد که دو گودک داشتم من شوهر کردم نانگراموز کردم شوهر کردم که وای من ایره بعد میگردونه من نگفتم من 24 ساعت دخونه میشنم ای کورگی که من حتی وای 6 نم قسطم ای همه قرضا را که همه ما دوزی زایلی نویسته داده است ایاتش 25,000 گفته پاسپورت گفت میکنم نکرد ایاتش 10,000 گفته که دخترم مرده است یک کریم سالشی هیچ نه گودکای وای توبه کردم خدا هیچی نشه پروردگار این جای کوارتر زندگی میکنم ایجا 22,000 قرض کرده ای تمامی جا من قرضا را ایری وای ای تمامی جا بانومی الله همه جا اینمی همش این زنگ میزنن زلای خوش شوته مو قرضا را یاسا 60,000 قرضا دو موتورسیکل گرفته گیجو کرده اخی خب قصهش بسیار ایره به حتیبت بسیار گیجوی ده که برای سلام علیکنی قطعه آدم میگذاری میره خونه میداری بعد من میگردم میبینم این آدم قرض میگیره همه هوای زاولین دادگان همه هوای زبون خود دادن که زلای خو چی خیلی باشم مطرح 7 سالشی میشناسیم تو در همجا کار میکنی همین تریتور ده گشته استی لیکن موروی خاطری تو گفته برواردیم دادیم گفت که زنم کساله زنم ایتره زنم مرده استه گفتم من نمیدونم من پول مولا هست گفتین شکی ویدیو میکنم اگر که حل نکنم با فکرم که همه شما بدین یک وقت برآمدگی بدین و ما بعدا وقتون دادیم که حل شوه گفتین اگر حل نشوه با میبرویم هم شما بدین با فکرم یک هم خیلی حالت بود ممکن برای که چند باشید میگموش میگه که بک ویدیو چیکار میکنی من هم دارم برای تو دلیل فکت من دلیل فکتی من چی گناهگارم که من تلفن کردم مادر هم آدم که یا که اولاده هم آدم که نصیحتش کنی پولی آدم برگردونده قرضای قرض برگردونه برای که همه من جقی دستیان با خدا این حاضر رای میکنم تمامی زبساش هسته من ده یک همین حالات رنگی شما با فکرم یا که ممکن شما باشین یا که رنگی شما دیگه کس بود ما وقت دادیم که مقصد بینین خودم گفت که میبینیم خیلی حالتا اگر که حال شد بعدا شوهرش میپرسه هم آدمی که قطعش مشکلی داره داشتنو میکنه که من بلوگرتون فلان بهمدون میکنم کاروچی برای چی کاری میکنی بکه همه تا فلان میکنم گفته همین خیلی آدمی دیگه هم هست اگر هم شما نباشین تو جا اوزرا مینویسه که کدوم میکنه بکنه اینا بیا چیز ما بگیرین پول گرفت زنش همه شما این اگنی کدوم یگون کس یگون خوردارم تا همش پول میگیره همش حاضی سری چیز من میگیره حاضی حاضرم همو خیلی مقصد در نظر شما هسته که پول میگیرن با ویدیو میکنن همین خاطر تو کار تبود کردن نمیتونی گفته میگه که او تلفن کرده چیکار کردستی من گفتم چیکار کنم گفت که من هر ماه پول تا میتونم چیزی بگوی خب که گفت من گفتم من خب نمیکنم برای که من میدونم که تو او مرده که نیسته که من وقتی چارغا و نکلینی بانومی الله قسم نماز خونده خدا را زوره که گیریه کرده پیش برم که تو من یک بارک بباش من هر رو 3,000 میتونم گفتم خرشو
من میلیون باشید بخشیدم برای کی من نمیخوام که یگان آدم آزاد بتم من همو خیلی کلون کردن که چی چیزی میشه نمیشه بچم سر تخم که آزاد نتی من بعد 6 سال شوهر کردم گفتم خیلی آدم میشه و همه کوشش کردم که ابک التماس ایره دروغ بگرد ایره شیطانی بگرد دقتی من زندگی نکه اونا برو من حق ماله مردک بذارم من پول بیوم زندگی من 25 کنم فکری کودکم کنم فکری پاتنت کوارتیر پیتانیا کنم مردک ما چی در کارای چی در کاره مردک تو هونا زندگی کنم اگر فکر داشته باشی که بلاگرها سوم میگیرن به خاطر سوم نداشتن این زن کمکش نمیکنن ایجاد دیگراش کنه میدونم خیلی البته که هستن چونین دیدم ما میتونیم بلاگرها لیکن با هست بلاگری که شخصی که در اون مراجعت میکنه برای یگان کمک کردن پول نمیگیره ای هست اسم شریپوف ما همه برنامه های ما مخصوص برای همه آدمایی هسته که پول ندارن مخصوص با آدمایی هسته که کمک ده احتیاج دارن مخصوص برای آدمایی هسته که نیاز بعد یک دستگیری دارن ما سوم نمیگیرم برای کاری خودم برای دادی این شخصا را به دیگران رساندن ده فکر میکنم که خطاگی خیلی هم کلان کرده اگر چون فکر کرده باشی наоборот روی کردم голосовиёш шумода گفت که آدمیتش دا پول دادی هم قداوداو کردی خطم پرابلم خریدی منم دم اولی همیش دم پول میتی یگان شما یگان بلاگر دستون دادین علاقه ما قطعی بختری مسئولیت کردیم بختری یکم اصول همو کارمونا بود کرد 100,000 گردون داد با همو 100,000 عبرت نگردونده گرفت همی خودش همی بودم خودش گرفت بعد دیگه همو خیلی بختری که کاراش کشید دیگه کارونا پیش نبود یا که یا خودشون یگان چی گفتن یگان سم دادن یا که من نمیدونم دیگه هم زنگ زدم نبرداشتن تلفنم که خیلی بار زنگ بزنین چی با دیگه نداده است 20 گذشت میلیون 20 شید اگه این روز من اینه چک پیکور حساب کردم میگم آدم 2 میلیون زیاد نالیچکور حساب نکه پیتن تام حساب نکه او کاتگوری که میکنی که هر روز فرما میگرفتی ما تای مایکوی دردگی میگشم تو تای فرما وایورا حساب نکنی می چکی اوریجینال ای 3 کارتا ای کارتا اوتا خونم تو روی کردگی ای 2 کارتای من ولی کارتای من گفتم حساب نکردم حساب کروی که این روز اقلا 1,570,000 روبل همی قرایش کردم یک کارتا میگه که برا اونمو فالون میکردگی تا بگو که یگان چی نمیتون گفتم که یکمش که کسی فالون کنه نکنه آشش شوه لیش بی که قدیت دیوز نباشون دیگه برای که من قدیت موندشتیم یکنیم سوشید من زورت کردم که جواب منو بته ندادی فقط برای پول ندادی جواب منو که ای من فایده بدت ای من درآمد بدت برای چی برای که شکمت سر لباس پوشیدگی کار و فر کیسه پری پول همون روزی که پول نمیداشتی میزدی ای کارتان پول میگرفتی یا که مور کردی میشدی در تنان در جایی که پول بجا میکردم میگرفتی شب و شب کردی برای که معلوم بود که دز بودی تر همکاری کلون کردیان من میرم پامپرس دوزم میکردم میوردم در پول میدادم که اگر ننگ ناموس میداشم میگفتی که بیام پدنالا چی با ایسار بر وقت میخیزه میرم من دادری خونه شدم چیزی زنکو رو حساب کرده انا این روز شیدر من میگم برگردم پولی منه امروز پگا اینا کار کردیستم انا امو آدمی که من کارش موندم 4 جاده کار کردگی از یه جور موتورسیکلی کار کرد قرض دار شد یاندکس ده شفیاری اوجرم قرض دار شد 4 بار ماشینش گرفتیم 1 بار وکوب 3 بار دیگه ارندش گرفتم لیکن یگان جاده کار نکرد از برای الله بزرگ یگان جاده کار نمیکنه یگان جاده یک ماه کار میکنه بعد 1 ماه توی میشه اینجا همه من تلفن میکنن که شویتا مو قرض داره اوکی خیلی نمیشه کو چی به آدمو مسکو میبیان به هواس کار میکنن با خدا قسم گفتمش بیا در ژک افور میکنم تو کار نک من ایتن تو کار میکنم تو همو که نامت براد تو ولی بزره نه من گویدگی من چش خیلی کردم خراشو دین اومده من در ژک 7 ماه کار کردم در تو ولی گذشته که نه ولی حساب کن گفتم گوش که مرا پشول نفیگه جا حیوان بشره انا که گفته که کدومه که
мехоҳад гирифтани биёя бигира, ман ягон чӣ наметумаш гашта сари чизма. хай гуфтум майли таваккалат ба худо, ман як бор ай пешшун мегзарам гуфтум. баъд ба худо қасам гуфтум ҳамаи корма мепартум 5 сол шид нарафтам ки ман кор кунам заминаи хонаи барои ду сағирам бигирам. ман гуфтум кӯшиш мекунам қарзома бигирам, не ки натонам гирифта. гуфтум мерам да душанбе заявление менависам, сармада санго мезанам. гуфтум ки лишбики пули ҳалоле ки меҳнат кардам, ман ранги вай хову нарафтам, ман меҳнат кардам на шав на рӯз. ба худо қасам рӯзе овло худаш шоиде худаш медона, рӯзе мешавам мебиём хе меғалтам кун намеҷинбам, барои ки сагвори медавам аи кор ба и кор, аи кор ба и кор. да як моҳ ина худаш медона. ойле ки ман то 300,000 ай, то 300,000 ай. барои чӣ? барои ки 3-4 ҷо подработка 2,000 дорум, айҷа 1000 сом, айҷа ин саг охир чӣ ман чӣ медавам. шукр, 1000 марта шукр мекунам ки шукронаи Аллоҳ мекунам ки ризқи ду буда ки мара худованд метиҳад. не ки охир додай да дасти и ҳайвон, аи ҳайвон ман гирифта натонам чӣ кор кунам, ман худам намедонам. охир и хеле бадам намешава. охир бале ту мардаки одам мешидӣ, на ӯ занат гап мефаҳмид, на и занат. майли харашо ман паданалат, ман лаънати раст ки ҳамун хеле чӣ диққати ман 1 сол зиндагӣ кардиу ва я паданалати дигарита фреб карди ки ман сарш додагиам, ман сарш додагиам. ман ҳар шаб айдар берниш мекардам, да барфиё айдар берниш мекардам, мерафт да падезо хом мерафт. лишбики вай одам шава, ақл да сарш бигира. ба телефони ҳар кас телефон мекард, дар рӯй кар ки хунукиам мурдам, дар рӯй кар ки хунукиам мурдам. нанг номус пайдо кунед, шумо мардакен. охир фақат ман шу кардам, зан нагирифтам. охир ку значи зан нагирифта будам, зан гирифта будам, да шу накардагӣ будам. карданги мега ман ажда дорам, одамои ман ажда дорам. ман айрӯи ту шикоят мекунам. гуфтум шикоят ки ту модари ман ҳақорат кардӣ. гуфтум якумш ки ман ягон модарро ҳақорат накардам. ман аввал гуфтум ки ҳамин бачаи шумо ай ман қарздорай, ай ҳама ҷо қарз гирифтага, ҳамаи одамо маро қардиса ки злайхо мо туро шинохтем додем, мо чӣ хе ҳамин пули ҳамия баргардонум. ҳамара заблокирот мекунам, ҳамара. хай майли гуфтум мо телефонаш мекунем, мегӯм хай пули ҳамо фалон чаро надодӣ. як муллое ки моро никоҳ кард, аймон мулло 6,000 чияй, э мусулмони худо 6,000 чияй. 1,5 сол ҳамон муллоро барои 6,000 давондагӣ. ҳозир чӣ фикр мекунед дар ин видео сурат пурача мемонем, ё ин ки як бор вақтш битем дар ҳамин видео муроҷиат кунем ша ки агар ки ҳал накуна дар видеои дигар суратҳоша мемонем. чӣ фикр доред шумо? хай биё иними видеоро чиш кунем, ҳамия бигӯем ки хай дая фақат рӯи мана камтар читар кунем ки хира кунам шава, не ки рӯра хира ки парвардигор баракатат бита ки модару фарзандуи ман набина. хай дар шумо барномаи хайрия нестай, барномаи хайрия нестай, метавонем агар хайрия мебуд карта мемондем, хира намекардем. дар ҳаёти муҳоҷир имкон дорем ба мувофиқ хоҳиши хитона. хуб шуморо хира мекунем ва ин шахсе ки шавҳари ин занай ва аз ин пул қарздорӣ, ман чунин пешниҳод яъне ки ман худам кардестам да ту ки дар ин видео сурата намонему. агар ба гуфти ин зан мешид, агар мисол вақт намедодем та мемондем, чунки аллакай ба ҳамун дараҷаи расидагие ки умедиш кандагия. лекин ман як шанси дига метиҳам. суми ин занака ҳал кун то ки мо видеои дигада сурата намонем ва бале як муддати як вақти муайян метиш мегӯй ҳал мекуна. да ман мега ки ҳам хе вақт додагия, ҳам вақта нигоҳ мекунем. агар ки мувофиқи ҳамон вақти гуфтагид ҳал накардӣ, тамоми тоҷикистон мешиносад ки чӣ хеле одамӣ чӣ кор мекунӣ. ин интихоб дасти худада. мақсад ту лангулӣ нести ба фикрам ки калат кор накуна дар ин хеле ҳолат. мисол ама ягон ҷои сухтанаш нестай ва рафтори хидма ма рафтори мардона фикр мекунам ки да ту вақт додум. барои чӣ? барои он хотире ки барномаи ҳаёти муҳоҷир барномаи озода. шахс мебурояд, ма даъни шахса маҳкам карданда ҳақ надорум. аз сурати тра монданда мо ҳақ дорем, чунки та ҳамчун қаллоб, ҳамчун дӯст ё ин ки хай биё дигарошо нагем, шуморидан тра шумориданда мо ҳақ дорем, ба хотире ки сумсуми ин занай тра додагиай, падарка додагӣ нестай, та бояд бармегардондай ва бар нагардондай. ин зан чунин корда ҳақ дорад, чунки чунин шахсора дар розыскам ба тарзи автоматӣ метиян официална.
یعنی که ما میتونیم که розыск اعلام کنیم، розыски خلقی. لیکن وقت میتیم تا امکانیت میتیم که کار حل کنیم و وگرنه مردم دا معرفی میکنیم، ممکنه آینده که بلاگر میشه، کانالوی میکنی به خاطر معرفی شدن. خیلی شانس های دست نمیده که معرف شدی دیگه تمام میتونی که بلاگر هم شای. برای که بلاگرو همش با ناموس نیستن کو. مثلا بلاگر بیناموس هم پرین لانگولی ربی همون قدر بیناموس های با بلاگره. با این خاطر بلاگرو هم چی دارنده؟ گروه ها دارن. مثلا یکی از گروه های بلاگرو میشه خود انتخاب میکنی کدام نمود. خیلی اگر که جدی بگیریم ما فکر میکنم که فهمیدی. اگر که از طرفی جدیش گپ زنیم فهمیدی مقصدی مرا. ببرو حال که مردم دا معرفیت نکنیم. ما در خدم دهم گرچند اگر آدمی بدخواه هم باشی، مشکلی هم کردگی باشی، دشمنم دا ما رحم دارم. دمی دشمنم باشه اگر رحمش دارم. برای خاطر تدا چونی امکانیت میتیم از جهت رحم ببرو حالش که سوم یک چیزی هست که میروه لیکن آبرو یک بار میریزه. حل کن کارشا تا اینکه آبرود نریزه. چه گفتی؟ دوستش دستی خود ده. خب اپا ما فهمیدیم شما را و خیلی میبینیم. این ماهش دادش میکنم برای که من یک سالو 5 ماه 6 ماه اجرا دارم که اقام یکون 100 روبل میارم میتا اینا ازالته کرونم. امی ویدیو مرا و پارت اینشا ما در وقتی که ویدیو میبرویا ما در شما سلکش روی میکنم. روی کنینشا همون سلک را دوای پریسلات کنین و ما همون مراجعاتی که کردم حالا در اول ویدیو میمونم که در حال بینه و انتخاب شخصش میکنه. اگر که نشید بعد برنامه دیگه دا میبروین بعد گپتون میزنین و رسمش هم موندن ده علاقه اوجه حق دارین چون که انتخاب خودش کرد. برای که به هدامون نویستگیش گلاسویی بیزیم کردگی ما صبر کردم موقعی خیلی بدن نمیشه. همشه بعد اوجه میمونیم گلاسویی شو داشنامه شو چیزای گفتگیش همشه بعد میمونیم اونجا. хорошо. خب اپا خیلی پناهتون به خدا الله نگهبان باشه. شما هم کار اومدین به فکرم. برکت بیاری پروردگاری کریم. از رحمت. استراحت کنین اپا. پناهتون به خدا. خب سلامت باشه. خب برداریم خیلی گپ کار. چی فکر میکنین شما برای چون خلاصه برآوردن ما که وقتش بتیم؟ ما فکر میکنم که خلاصه درست برآوردگیم، خطا کردگی نیستیم در اینجا. خیلی شما با فکرایتون در کامنتر بنویسین آیا خطا خلاصه برآوردم ما یا اینکه درست در حال شرمندهش میکردیم بعد صورت و گلوسش و یا اینکه خوب شد که امکانش دادیم. ما فکر میکنم خوب شد که امکانش دادیم. با اون طرف ما صحبت کردگی نیستیم، اون طرف نمیدونیم، ممکنه که با یگون کاری دیگه باشه، یگون مشکلی دیگه باشه. خیلی میدونه آدمیه. اگر چون حالات باشه مرحمت ببرو کارت حل که لازم نیست چون که مشکلی در سر هر یک آدم میتونه بیاید. هر یک آدم میتونه که با مشکلی ها روپرو شوه. مثلا نمیشناسم نمیدونم نکی کی میدونه. ممکنه یگون مشکلی باشه در اصل و ممکنه که شرمنده شدن نخواهی. ولی بسیار گلوس روی کرده، بسیار دشنام کردگی گفته چی کردگی. ما گلوس ها و چیزایی که روی میکنن مهمونای برنامه ما در وقتی منتج گوشون میکنم. حالا گوش کردگی نیستم که تو در چی گفته ای. یکی اگر موران دشنام کرده باشی خیلی هم بد میشه که مترین خیلی شانس دادیم و حتی مورا پیشای دشنام کرده باشی. خیلی ماشاءالله میدونه بعدن گوشون میکنیم. بعدی نتیجه خلاصه برآوردنت. بردار فکر اختیارتون در کامنتر بنویسین. لایک موندن بر دستگیری چونی برنامه رو فراموش نکنید. در روی اکران شما سلکای ویب کانال در این طرف به ویب کانال گفتم نمیگم دیگه که پریپتات میکنم با VPN. سلکای پریمیوم کانال ما اسیم پلنگ ویب. ویدیوهای میشوه که در یوتیوب کانال نمیشوه. ویدیوهای منطقی ذهنی، ویدیوهایی که در حیات شما لازم میشوه. این طرف در این طرف باشه دیگر ویدیوها از همین روبریک حیات مهاجر. همه خیر تا ویدیوهای آینده.